Sidi yang dosi mana infrastructure project adu development ada development ima ketel sare adu sare sakar magi tawom dok mana si kami achievement nati. Sidi regular ayah nang achievement sawo zoom tok tuni se. Nang tok tayo nang matang do overthrow tok taba. Ko yang doi poti kayam thuna tawi. As per compared to your neighboring state, nangi thangnaba state sing population yamba masung yamdaba sing compared to Baganda. Now on the investment infrastructure kam kui napi aduga project sing je kam thuna complete tawi have to never. Ko haji yang dosi sigi kano se capital project ena khoi myam khangnari se chai kya sure mama ibo bima tam dagi leiba project ni BJP ki tam ani sure badi ngasi ka tang loi da ngari nearly 15 years in a loiba ngam dro project ne se si akhoi ne ngasi loi project da kumbu project ne se ko si loi to DG ki ji ni abdi bida kano se akhoi police headquarters si suni adagi hajiki mayam na kha khangro kha ngam se ko asida akhoi gi ngasai gi Assam da Nitin Gadkari na lauthoki ba kano se road infrastructure development se 3 lakh crore ne ba moin invest tawni nge hai se adu law thok te mamang da 55,000 crore invest all lai ra bane kano da Assam da ko Manipur da 3,647 crore gakte ne si su 22,896 crore se si di Asian infrastructure bank dagi loan ne koi Manipur masai tax om da thi de kamai sing de si pesa si am chaw question ne koi praja si phamni myam jam bo khanga moi ba se ko khango khara pa biu na cha na su AI su le re ho jik khara ying biu ba chatri ngai da ta dri ngai khuba khudri ngai yeng ngasi prime minister na akhoi angang oi ngai kamai te khangba akhoi Chandigarh like tam cha kana class 9 10 tam ga na ko akhoi Manipur iram dam si da yam chaw thok se Kangla gi Manipur ningthau gi Konung gi Chochanpur gi Senapati gi adagi keno gi Mao gi da ma khoi yam chaw thok se ba wa Kunjani Devi na mana weightlifting Olympic ta mana kano lo ko matam se dinguna Asian Cup lo matam da dinguna sumaina to na Asian boxing champion oi pona baza re nongoi makon do tai ga chok tok se ba ngasi gi nongoi makon jina adu na te ba ngasi gi nongoi makon jina kian bai nongoi makon tear gas makon si makon myam ya khoi chok tok jani yaw de ba akhoi da matam da akhoi Manipuri mo na chok tok ja ba ingon da ko ai gi maru naga sing akhoi college tamina ko school tamina ko sing da noi Nepal de hang ko da khoi thi chaw ba mam di Nepali bu sida bai na te akhoi gi identity akhoi as a Manipuri oina akhoi Manipur ka Manipur ga de Nepal da hang ko da am chaw ba khoi recognize to do chaw ba ngasi prime minister na Manipur gi sengba ba Kangla gi platform de la ga Nepal gi wari ya diram da khuba khubi gi khugi kang bu do moi do karam Manipuri no karam maitai no karam maitai pangan no karam tribal now indigenous people no is ai mayam da wang moi sum hang ge ko si isana isagi thamoi da khumbi o se aina Nepal parliament saw na te yamna critical oi ba Manipur gi sumba scenario si da ko sumba scenario si da Manipur oi ba akan na ba kano relief ki oi package na ta ga ngasai gi governor si da mana nang si tawdam ni ai governor da instructor ni ga kai mai da bida ngasai gi for the lakwa pipeline le ma project sing ano project hauba amadi hani project complete oi bigi achievement gatang law thok la pada akhoi da mokri to man ba akhoi gi praja sida kene akhoi bu value leitana akhoi na chatpiru ba akhoi na taru ba se akhoi gi asa do loina kai na ai shman tamo da lakchaning ba si irang ji hauba gi na haiba tare ngasi phau sida tongan ba ano ba dynamics am leikre masida machine mina ki tamti ba mayam ama efficient mayam ama lai khai yung kai mayam ama khak mai tha ki bagi yum dan jin mangam da miyam ki sum problems mayam khak lai live question di prime minister na Manipur da lak pa se what does it mean to the people of Manipur miyam na masi gi message se kamai logu da ge aduga lai ri ba ikoi da pertinent we problem sing hai tare mioi lishing hundra na mayum da changmangam da na ngasi relief camp sing da awa chaina khaga minok masam ra ta lai ri ba moi ki punsi si gi answer mangasi phangmangam bra aduga injustice fangidra bai mi kya ma hato khraba ngasi mafung khangdra mang khraba masa gi chang ho bo phangdriba mi yoi myam sigi mogi justice ki question sigi answer ma ngasi prime minister na lakoi khongse chede mami tabra natraga na Manipur da yellow minority people in the lady myam sina idom da Manipur da chaning mofam da chatpa ngamda ba leing mofam da leibang ngamda ba ki including the highway pawa lanthok ngamda ba ki madu ki question du ge answer masida phangbang ngambra tamok mai bi Asi kano se akoi ngasi prime minister la kuse akoi di disappointment hana de gi hena disappointed oi ba ko adugumba position ne na praja gi wena hai tare BJP gi member gi na to BJP member gi ke sukai de moi chat kera chalo re ngasi BJP phiran BJP gi phane ka de sari set mi ma moi ko ke sukai de appreciate to party loyalty du sudum ya ai tare ko party loyalty do state ki nataga ai ipai pu gi da so loyalty ma di uton ni thok ne ko
adubo kasu kai de prime minister la ko je India prime minister ni ma lak da koina yam ka hena ai wa khanda kanam da su yam ka hena di object tom do man de mai lak pagi lak lai basigi core issue akoina core issue ko je ma lai se ke do bono ai do adu da ne point lai se ko ma lai se ke do bono akoina participate to je na kai kari da participate to ino hai ne ba hajigi lai ba pot se ko ma lai sina ai wa khanda di ma lai sina lak ta basi kuire Assam election yam nai ko adu ga hoji BJP ki sile ba honorable MLA ma'am sina lengak se mani haega repeatedly se mangam da se phana koi re ba lagi tu chahi ani ma khai sida kari gumba BJP ki hai tare even koi mamang tom kan thora ga handa ki tam horak da ki hai tare ko chahi ma ma khai fa ko da lan ho re chahi ma pa mamong khai fa da difang tare ado difang ta hoji chahi ani ma khai pura phare hoji ani ma khai ja para ni say amaga thakha da election to is ko sideda BJP ge achievement jam to laitawni na somewhere ke nomadi to di ya da ba hai tare ko ke nomdi to do ya dre ba duga prime minister se ma changak da ba timing sum yeng le ma se ko timing changak ko ya ba timing hai tare karam gan chang ba ya ga de do package period chang ba ya ga conflict ki wena di ma so la wa ai han so dum mafam kya dum hai jari duni conflict resolve to ba je mai ma thong na te ai dis man sing ga ne na hai ga sum lai thok ki ne ba ngasi ma na lai je di some kind of package ko state ki development da koi role lori adu tori ada tori hai wa ne ba ko sina ma gi jaga wa re secondly ko ni yeng do jina akoi na BJP prime minister la ko da koi na participate to je ba chai ba cha ba hai du ne ba ai se BJP amoina chatlaga aina participate to budi mam yam chai to budo masai ge aina BJP amoina participate to matamda aigi irei cha mayam sigi leiba sentiment se example ma je ke masai video mate sum u da Chochanpur da thingnari ba relief camp gi mi sing ne na hai do relief camp gi mi sing do mana unari ba mong du di akhanna ba mi khara loan khara pajana hai ba hiba adagi provoke oi da ba mawon complain to oi da both side ki ne ko ina ja du ngasi ju akoi imphal to una ba na so adugi condition do muna kani aduga praja da leiba mixed reaction je mu gengo ba hojing ha ki mamang da lei inkhol gi ibai ben mayam do mo thola ga governor gi du da ngasai gi protest ama mo prime minister la ko timing je da mo so mu taw rei ne ba wai bu ko aduna akoi se ngasai gi popular na kanam da mathana mu tawri congress na mu tawri then ngasai gi MPP gi su protest tawri but where is the relief camp gone ana ai je ko relief camp je whether ngasai akoi se so mayam da kai da akoi meeting bam kan da na ta ama ma da de akoi return or complaint se to kim tik yam lai hai tai ko then se yeng ba ya do se Bisempur ki mandal gi yauri adagi wangkhai gi mandal gi yauri akoi ni yeng ni se kai to da Imphal Valley manung da ya school mandal Sinjamai mandal sumba samna da landa yamna kanna hit to gi do jaga se makoi na mi yam tilak de akoi understand to ngam meba aduga ngasai gi Bisempur tongau bi moirang sai gi mandal da gi mi yam tilak di madu yamna ka ne akoi da nuai to ba akoi sam separated oi ba akoi thamoi da akoi masen da yam separate oi re ba akoi je mi akoi gi administration separate oi ba adi territory da separate oi to dam gi je ba akoi gi feeling je akoi masen amana amagi akoi gi pen da je understand to da man ba jaga ma yaw re ba ai no je hai de mixed reaction na hai je tamo yam deep oi ba wafam ni tamo ai interview ma am ta to jage akoi da anu footage ko lai tamo live footage ko mem yang mina je hoje Manipur University da lai Manipur University ki students in protest of gi mami ni akoi live footage with akoi gi audio thabiro okay ko Manipur University da hoje mahiroi mayam amana thogla kan da Prime Minister Modi lak pasida ko gi moi yaning da phong do pi mami tuni ko gi Manipur University ki gate da security forces mayam amana ko gi masida ngak sin gi mami su tari si Manipur University ki gate ki mapan da thogla ga ko Manipur University ki mahiroi mayam na ngase Prime Minister Modi lak pada tonga ba kholau mayam ama lauba aduga moi gi pen da wafam mayam phong do pi mami tuni masigi sugumba protest si hokiba chahi ani hai batare chawang ani helaba matam si phawbada aiko gidi nong mit khuding gi thokpa thodo wathok singni akan be hong mayam mahiroi singi even school gi chhatra sing digi horaga college ki students sing then university students sing madudigi hengala kan the youth ki movement mayam ma then civil society mayam ma yaur ka masigi movement mayam si aiko leptana lakhi bani hoji pen da mayam ma aiko mahiroi singi phong site ki phong dok pa wafam loinana अखोगी पुलिस महरों मरक्ता मुक्ना है तारे मधुगी तोान तोान मफम लेरी महरों अखोगी ममी मपी तारगा पेंदबगी वकत मैम फोंदोरपगी ममीदसु उरी अदुना ngasi yamna mix oiba ma tamon habiribadamukta yam chumba podamani anyway akoi technical team na ready oiba kada with voice ka adum footage thabiraga tammo khatabi jigi aya haije mix reaction ai di kamna te da akoi mayam ge pendab se gaino
point ani hum gataneba amana lanji lan habdi conflict se kedobai tholi no 23 May da May 3 ta ko kari maramgi government gi agency sing na matam chana action logi do no haibji gi pakhum je prime minister la kana phangani na khalubani sima phangdre ko second da kaino ai da manipur da Pikawa Manipur, masa ai marugo mana jo hai re ko. Pikawa Manipur, yang pik Haryana, UP do na asom dei som na pai da pungani hum jang da ba. Adu gum lam na ta ba. Pikawa Manipur wai kai mamgi meeting ba mani organize to ino. Adu ga jaga se da mana la ko ne hena ko je separate o hen da ba ha pot ne mana machin da ko. Machin da ko no hai ja so ko. Adu ani sile ko. Adu ga hum so ba ai na thamning je kai no ga na. See different angle they protest or is it? Narendra Modi Nushita Baidi or a say. In the Prime Minister Lakosi, a honor to with dignity. Taudo where Madi Koina, Wayana. A coin is Umban go Biava. Prime Minister Laxano Manala, with the Mana Tamakado puts into Yen. Manipur say, we are not a hungry state, we are not a financial hungry state, but we are peace loving. A peace party, peace hungry state ni, other than the Akoyi Mimam Sidako, Tongan Ba. Chakthum ye lagane akhoi sana bai thapok si tobira kanu hai bje akhoi chapana na haibum hai da matam ne magi masai gi laiwa hojiki tawreiba mong sina hai tare Socio-political chale Socio-political chapra matam da moigi akhoi you are our only hope for separate administration gaina tharaga theliba do why did the government allow them to adum do kari gi thedali no ba moi chin da kai da memo nam pirak pani prime minister akhoi yo si da thet kene akhoi si da kano ning tam khuna ma ngasi prime minister law thok piro men tesal lugene ai mathak da sedition paloi do maram je kai no ba lo je ai ani di kano government se ko masa ye ai na ri government se people na divide oi ba hela kanda political play to se masi political parties na play to se henzal e have se miyam na masi khangbi wa ne da ai ani je ko ado masi yone akhoi si da thet po ram ta di kamai wa ngani kana gumna mai thelu so kamai wa ngani citizen palakani hoi da khangbra ado a da thep du di moi kem tong am de ai difference of kano si ngone public ka moi ni yeng mieng difference yo akoi de di prime minister la pai lambi de una very ke loi taw moi da pura open ne somna kan pura open ne there is no point prime minister of a country has arrived in a state ko state amada prime minister ama india gi prime minister la kanda MLA maite MLA amta somna sala phamma meeting taw yaude somda su amta taw yaude even BJP party gi president party general secretary wa somna changde adu si barak sida separate administration laite nataga separate agenda laite se kamakana na proof taw do no ba he is the prime minister he should order ke do ma order to odum ne ai noi me punna lem de ba de ai lawai ha kai kai je noi am punna loi so la ke kai kai je se so hamang hai se so me am punna li wari sana li we are trying to bring peace different level but what is he doing with his political party my masai political party is the ma kari idea piri ge ba noi tohan adum leyo ai som de so ge do kai no ba se gyan ta bangam dre ba sida khoi je ko khoi je gyan ta bangam dre ba adu BJP ki worker me ngasi la pri je highly appreciated party loyalty do appreciate tawe adu ai na ji hai je sigi pakhum ni naim chala ga tara kanda khanjo ba akhoi yawi political party se ai BJP to wa na te ko BJP je object to ja na te akhoi da ngasi prime minister amana bharat ki prime minister amana akhoi aina ngasi luxury ba mandal gi banner paega luxury ba ai gi honorable MLA ai gi honorable minister oyamba ai gi honorable chief minister oyamba do makhoi bu chusan bur kai gi changhan ri no je na sa question hango ba nanggi nayum chala hango phajana hango ba thaboi da ingna chingna horen phajana khanbiyo ba prime minister ngangam do taraga akhoi se politically separate way is kai you know akhoi CSO me amna wai sa da honari thado mi ma thado group se la me ni ma mathawai mangram ni thado gi ko sigi sacrifice whether prime minister na peace process da honor to ba da gi di safe way na chakraga sam ri ne ado akhoi se da prime minister sina india gi government sina ma sigi sacrificing ja moina honor to bra na to bra are we akhoi se only project and schemes and ko kai da akhoi gi ko and package da hungry way ba society way bra way da bra ja akhoi ngasi chap chana khalo ga dam ne ba na ta di another 1 month le ga su ko la thangum ko le ga no si process same condition da la ka ne ba aduna si akhoi na timing se mun na khalo ja ba na okay mo ta mo na hangi wang se imad lak sake da lak sake da ba je ek footage su ngai boina ta mo na ngasai habi ba je masagi the division the Manipur the division like bagi mami mai ta ba is a separate administration ki in formal sense the natraga so de facto oina masi lai rabra hai question do ni madu the prime minister gi Modi gi visit china normalize to bra hai question ma yamna powerful question ma tamona hangbiri masigi sensibility si
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠꯇ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤ political aise suppose aise party ma aigi party am le hem khal je ba aise state se prime minister ore ba even prime minister la na bjp ye hoji hana ore ba chief minister je mayam na yam saw idana magi public meeting am sil so media dum lising ta de dum tin ne ba se khoi kaw ore dam ne se party da loyalty ut bu khoi saw ba na te ba akhoi na haining idi party sina party leaders sing sina nangi fellow citizen praja mayam se sibu kamai treat to ge do khangwai ne da hani ni ai bjp object to na te ba honorable hana gi honorable da question to na te ba on hane honorable ju khanbi ge dam ne ba thamoi de ba ha hojik le ba mla mayam le khanbi ge dam ne ba kai no akhoi prime minister la bo da history oi le ho dam ne history oi le ne another kano years ta se yong ko hojik valte hoi adigi pollenal moi mayam di moi advantage loi lo ka ne ba kamai lo ka da ge hai ga na ko moi hai ka ne ba during 2000 hayang assembly da long na ka ne congress party bjp na matam ma congress no pairo na tari mpp na pairo adu matam da any conflict am to ba ka ba adu matam da prime minister la mi tawum sung separate oi la me ai do pundri ba khoi se akhoi usi ju pundri ba in the table of the prime minister we are not able to sit together in the meeting of the prime minister akhoi punna phamri ba khoi sikaw no ba pundri ba ne ba punda ta de khoi kai harau doi no ba noina tamo ai nang ni si amu tamo da sida straight question la ni si pundri ja is it deliberate or natraga na punba ngam da bagi oi dori nate akhoi ni ya jabai ne ngasi chali ba mi mayam se sini ya jabai ne moi de question am gudam ne akhoi na akhoi leader sing da hang ne kai no ni noi kai no prime minister lak ne ai ga akhoi sa bo akhoi honorable mla bo Ccpur sapudi yobi ro dra na ami mo hang dra la ba ai hani ni je ale akhoi gi isa thaba pa thika do na lu ra bra akhoi le box dei lu ra bra ba ngasi da challenge to ge akhoi ngasi bo da sakar da gi any project akhoi na tender to ga lo gi ba natna any project any kind of flight ticket kang no paisa bo lo dri ba society ge khoi jun 19 ge ka da akhoi na kano ri miyam gi function sin na bo na da mla mayam da gi donation ni ru ba natna akhoi help to ba ta ne ba adu da di akhoi ji isa gi fair play to praja oi ra bra ba akhoi na thagale ba mla se sigi yone akhoi irang kan to re miyam ne mla mayam de yam saw re section of praja khara ne to mla mayam ngak pa ta thole akhoi punna question ang mina da ne akhoi na ai je mi mai tha do ja na te ba mla du ching do nepal ko ma behavior akhoi to sa ba na te ba moi youth mayam to mai to sa te but some point of time akhoi answer khara da ka oi ba answer je phang da ta di si condition je de ge akhoi clear oi na chat pang mo ya ni da ngasi ju answer lei ta ba wang khara ngasi ai idp ge ne wona saw do ma le ko ai na hai du se adu ta so ai dum clearly hai ge ba akhoi na prime minister una ba ke do ge aksang na na chat to no akhoi lei ri ba condition du chakadam ne arai ba phijol do set kadam ne sakana lei pi ro so khoi set loi akhoi originally ai se ai chai ama makhai ai si khongao si gi fruit ai moza fruit ama nanung khongao ama ai sum ma selak ko je si dress de na ai le je de ai mon aseng ba picture uninga chakadam ne ngasi idp unari me am moi gi phibam do ai si idp challenge to na te adu ma moi na ai wona ko se nang di ke to ge ai ko akhoi makti adu gi position do direct tar dum ne na akhoi di originally akhoi na idea ka pi ba akhoi sacrifice ka to na ta akhoi to ni lai ta ba okay tamo yam ngai je hojik ai Kangla gi live footage नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला जी का आना महिला सशक्तिकरण का वह बहुत उत्तम उदाहरण है। मैं आज नेपाल में ऐसे हर एक व्यक्ति की सराहना करूंगा जिसने ऐसे अस्थिरता भरे माहौल में भी लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा। साथियों, नेपाल में हुए घटनाक्रम में एक और बात विशेष रही है जिसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं गया। पिछले 2-3 दिनों से नेपाल के युवक युवतियां नेपाल की सड़कों पर सफाई और रंग रोगन का काम बड़ी मेहनत और पवित्रता के भाव से करते हुए देखे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आ रही उनकी तस्वीरें मैंने भी देखी है। उनकी ये सकारात्मक सोच, ये सकारात्मक कार्य न केवल प्रेरणादायक है बल्कि ये नेपाल के नवोदय का
स्पष्ट संकेत भी है। मैं नेपाल को उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 21वीं सदी में आगे बढ़ता हुआ हमारा देश एक ही लक्ष्य लेकर चल रहा है, विकसित भारत का लक्ष्य। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मणिपुर का विकास भी जरूरी है। हमारा मणिपुर असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। विकास के हम एक कदम भी ना बढ़ के, ये हम सभी का कर्तव्य है। मणिपुर के पास सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम संवाद का रास्ता निरंतर मजबूत करें। हमें हिल्स और वैली के बीच सौहार्द का एक मजबूत सेतु बनाना है। मुझे विश्वास है मणिपुर देश की ग्रोथ का एक बहुत मजबूत सेंटर बनेगा। एक बार फिर आप सभी को इन विकास परियोजना की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नौचा लेफम नौ इम्पोर्ट नौसिंदगिनी हजू मणिपुर यूनिवर्सिटी मास्टर तमदे तसेंना अखोगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना असुक कोइबा सही अनीगा था मंगा मुसुजलाबा कानसिदा अखोगी नसी लाकपीरे माना लाकपीरिबा मरमजे कोई एजेंडा अखोगी लांजेना लेरिबा अखोगी रिलीफ कैंप लेरिबा सिगुंबजे हन्ना उबिद्रगा तसेंना कइगुंबा फन खरा कनो तौरगा अखोगी डेवलपमेंट खरा तौरगा कनो तौनी हाइबगी वखलोंजे कोई तसेंना याजनिंगदे मरम मदुना मणिपुरदा लांजेना लेरिबा अवाना ताराबा अखोगी रिलीफ कैंप लेरिबा मयाम महिबे मयाम कोना थेंगनरिबा अवाबसे हन्ना उबिदना माना हन्ना यंगबिदबा नाथाइबगी ममी अमा माना लाइबा विजिट चिदा ताई अदुगा हाइदिबा विजिट असिदा अखोगी लेमिनरिबा लमदम असिदा लेरिबा इमाइबेन मयामनगा यानिंगदे हाइना फोंदोकपगी मुहूर्ता शांति पोरकनी हाइबगी वाफमजु याउदबा सेन खरा डेवलपमेंट खरा तौगनी हाइबा वाफमजिदा कोना हाइरिबा लुचिंगबजिगी मतुंगदा इनरगा चटपा तारगदी अखोगी तुंगी फ्यूचर जे करी ओइदिनो तसेंना अखोइनाजु इमाइबेन मयामजु अदुकी मते अवांग थाकते इकाई खुमनजै कोना थमिबा इकाई खुमनबदो नसिदी इकाई खुमनबदो मांगलब्रा हाइना खंजै मरम अदुना तसेंना अखोगी लमदम असिदा लेरिबा लुचिंगबजिं ममांगदा पिया लेत्रिङै ममांगी मखोइना करम्बा खोइगा कयाम यामना मतेंग तौग्रे मतेंग पांग्रे हबजे खो लोइ उरबा ngakteni hoju पिया थमजले अदुना मोइना पावर लेते अदु तौतेना हाइबदुनि यारोय मखोइना मतिक चाबा लुचिंबा म ओइरंबा तारगदि करिगिदम ngasi खोइना वारिजे वारमदिनो तसेंना लांजेनरे लेरिबा अवाना तारबा मयामजिगिदमक्तदि सेंटरना तोंगान तोंगानबा फन मयाम अमा पीदना खोइगी मतेंग ओइनबा लेरिनि अदुगुम फनजिंगदुबा निंचिजना यौहंदना अदुम मरक्ता फुजु मजु तौर लोसनबे मोंगदा खोइ नोंमगी रिलीफ कैंप लेरिबा जिंगसिदा लुपा चनी चहुम खरा नोंम नोंमि समाय पीरगा कयाम कुइना थमगिदिनो मसी शांति पुरकपगी वखमजु अमत याउदे अदुगा थुम लेबदा लुपा लाख 40 निखु चंग्रे कायनागा खटकिबगी बाइरेन जगो याउनि सिगुम पोट सिंग लुसिंग जिंजिन हेक लेरिगा यखोइदा अदुकी मतिक अवाबा हाइबदो ओइदिना अदुमक लेगनी अदुना तसेंना लेरिबा अखोइगी लुसिंग जिंजे अखोइना इकाई खुमबंदी थोई अदुबो इकाई खुमनद्रे हाइना दुम थमजगे मरमदी मखोइना शांति पुरकनबगी वाफम करम लुचिंगबना ngasi सेंटर चलगा हाइजरबा यावग्रगे अदुम सेंटर की लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी जी मतुंग इल्लगा मोइन हाइबदु मोइगी मखादा थबक तौबगी ममी अमा चाउना ताई मदु नत्रे हाइबा तारगदी करिगी असुक तमथिना ओटलबा इखेंगतना थल्लबा मणिपुर अमा खुसिनरजिबा करिगी मखोइगी पॉलिटिकल पार्टी दुगदी रिजाइन तौब ngamdrino अदुना हाइरिबा पीएम मोदी की खुंगसचे अखोइना याजनिंगदे मसिदा शांति पुरकनी अवाना तारबजिंगजिबु कनो हानगी लेफमदा हंजलहनगनी हाबगी वफमजु याउदबना मरम ओइरगा मागी लाइबा खुंगसचे अखोइना स्ट्रांगली कंडेम तौजरी थैंक यू फावदा
Prime Minister Modi ki specific mo ta kai ta mo santa de ning sai o ta mo santa ki mark su thaki bani na Prime Minister Modi ki specific da yaw ba maroi ba take away sing Manipur ki kari wai ta mo Nepal yam phajana pangre adu ki Manipur ki culture de sports ta adu even hande ki operation sindur da Manipur ki contribution sing adum pangre away sing akoi se kanore akoi praja se gyan ka taum chage ko akoi se ga sai ki isai phirep le bam chage ai thamjani ni se ko isai phirep phajana isai phirep le bam chage akoi khangro se akoi gi sida saibong manung gi tin gi type to ko mapan ni law pa konjel mapan gi nomak pa kano safu wai tare ko adu gak da akoi na ulai ta di thangna da kai tori mamang da kai tori maning da kai tori tung da akoi kari wai ningi ngasi gi chana ba khatangi khan ba ko je kha wara ba praja mi na hari ge chum man ba ma yaw re ko sidi yeng doi se mana infrastructure project adu development ada development ima ke thel sare adu sare sakar ma gi tawom dok ne si kai me achievement nati sidi regular ai na chim so zum tok tin se na to da nang mathang do overthrow to ta ba ko ka yeng doi poti kayam thuna tawi as per compared to your neighboring state nangi thangnaba state sing population yam amasung yam da sing da compare to baganda now on the investment infrastructure kam kuina pi aduga project sing je kam thuna complete tawe have to neba ko haji yeng do je sigi kano se capital project ena khoi myam khangnari se chai kya sure mama ibo bi matam dagi leiba project ni BJP ki tam ani sure badi ngasi ka tang loi da ngari nearly 15 years in a loiba ngam da project ne se si akhoi ne ngasi loi ko da kumbu project ne se ko si loi to DG gi ji ni abdi bida kano se akhoi police headquarters si suni adagi hajiki mayam na kha khangro kha ngam se ko asida akhoi gi ngasai gi Assam da Nitin Gadkari na lauthoki ba kano se road infrastructure development se 3 lakh crore ne ba moin invest tawni nge hai se adu lauthoki mamang da 55,000 crore invest all lai rabane kano da Assam da ko Manipur da 3,647 crore gaktane sisu 22,896 crore se sidi Asian Infrastructure Bank dagi loan ne koi Manipur masai tax om da thi de kamai sing de si pesa si am chaw question ne koi praja si phamni myam jam bo khanga moi ba se ko khango khara pa biu na cha na su AI su le re ho jik khara yeng biu ba chatri ngai da ta dri ngai khuba khudri ngai yeng ngasi prime minister na akhoi angang wai ngai kamai te khang ba akhoi Chandigarh like tam cha kana class 9 10 tam ga na ko akhoi Manipur iram dam si da yam chaw thok se Kangla gi Manipur ningthau gi Konung gi Chochanpur gi Senapati gi adagi keno gi Mao gi da ma khoi yam chaw thok se ba wa Kunjani Devi na mana weightlifting Olympic ta mana kano lo ko matam se dinguna Asian Cup lo matam da dinguna sumaina to na Asian boxing champion oi pona baza re nongoi makon do tai ga chok tok se ba ngasi gi nongoi makon jina adu na te ba ngasi gi nongoi makon jina kien bai nongoi makon tear gas makon si makon me am ya khoi chok tok jani yaw de ba akhoi da matam da akhoi Manipuri mo na chok tok ja ba ingon da ko ai gi maru naga sing akhoi college tamina ko school tamina ko sing da noi Nepal de hang ko da khoi thi chaw ba mam di Nepali bu sida bai na te akhoi gi identity akhoi as a Manipuri oina akhoi Manipur ka Manipur ga da Nepal da hang ko da am chaw ba khoi recognize to do chaw ba ngasi prime minister na Manipur gi sengba ba Kangla gi platform da la ga Nepal gi wari ya diram da khuba khubi gi khugi ba kangbu do moi do karam Manipuri no karam maitai no karam maitai pangan no karam tribal now indigenous people no is ai mayam da wang moi sum hang ge ko si isana isagi thamoi da khumbi o se aina Nepal parliament saw na te yamna critical oi ba Manipur gi sumba scenario si da ko sumba scenario si da Manipur oi ba akan na ba kano relief ki oi package na ta ngasai gi governor si da mana nang si tawdam ni ai governor da instructor ni ga kai mai da bida ngasai gi for the lakwa pipeline le ma project sing ano project hoba amadi hani project complete oi bigi achievement gatang law thok la pada akhoi da mokri to man ba akhoi gi praja sida kene akhoi bu value leitana akhoi na chatpiru ba akhoi na taru ba se akhoi asa do loina kai na ai shwain thamjage okay da yam phajana thambi ado Prime Minister Modi na ngasi thamgi bo wafam zigi maro ebe take away zi Manipur gi prominent civil society aduga social activist ai tamo Shanta Nahakpam thambi gi wafam ziga iroina na hauji ai koi ground